Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba nizere ko kandi mumeze neza cyane nshuti zacu abari mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba Iburengerazuba bari mu mujyi wa Kigali n'abageni n'abadiaspora mwese n'abateye yambo mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. None rero nk'ibisanzwe mbangarutse kuba updatinga kubera yuko nicyo kintu twiyemeje ni amakuru agezweho mu isi ya siporo. Wowe wakanze subscribe mbanze kugushimira nawe utarabikora nicyo gihe nako kanya kugira ngo ukandeho ubundi tugenda tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi rero ndaza kugenda ngaruka mu makuru menshi atandukanye, ndaza kubanyura mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni gikundira igikano cy'inti kandi mazina so bagenda gita irimo amakuru menshi atandukanye. Iyi ni ikipe igeze kure mu biganiro n'umutoza mushyashya ugomba kuba asimbura witwa Fahmi wahoze atoza ikipe ya Sport ariko ubu ngubu akaba yarahagaritswe. Ikipe ya Sport igiye kuzana undi mutoza ndetse ibiganiro bigeze kure. Ibyo byose uraza kugenda ubimenya, uramenya ibigo by'uyu mutoza, amakipe yatoje, ibyo byose kabisa ugenda ubimenya dore ko ibiganiro bigeze ku kigero cya 90% kugira ngo ajoining ikipe ya Rayon Sport. Dushobora kubona muri weekend yo ku itariki 21 iri hari umutoza mushyashya. Ikipe ya Sport irimo irategura imikino itandukanye kubera yuko muri ino weekend igiye kuzana ngo shampiyona izakomeza kubera ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba igiye kuba ihamagara abakinnyi ibashyire muri kampo hanyuma babe bari hamwe bakorana imyitozo. Noneho bisobanuye neza yuko amakipe nyine nago azakina shampiyona kubera ikipe y'igihugu nubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda nta mukino wa gicuti izakina ariko bazaba bari muri camp, abakinnyi bazaba bari hamwe. Ibwo rero turaza kugenda tubigaruka turebera hamwe imikino izakina. Turaza kunyura mu ikipe ya Apple Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, iyi nayo irimo amakuru menshi atandukanye. Turaza kurebera hamwe ese iyo nta mukino wa gicuti ishobora gukina muri weekend kubera ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba iri muri kampu. Ibyo byose uraza kugenda ubimenya. Turaza kureba izi ekipe zo muri Sudani bimeze bite. Izi ekipe zo muri Sudani zaje rwose harimo iyi Al Hilal yarayikinye ku mugoroba n'ikipe ya AS Kigali, ndetse tuze kurebera hamwe n'iyitwa El Merreikh. Bibuta ko iyi Al Hilal ifite umukino w'amatsinda ya CAF Champions League. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Turaza ndetse kunyura mu yandi makipe yose agiye atandukanye, tuze kureba ibintu byose ngende mbatsamo za ndani. Kanda like kuri video yacu ukande subscribe nimbuze kutarabikora ubundi tugenda twibana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ekipe ya Rayon Sport harimo irategura umukino wa gicuti ni yitwa James Ayengeya, akabari ekipe mu gihugu cya Sudani ikinamo uwahoze ari captain w'ikipe ya Rayon Sport wamwita Maestro Muhire Keve, rwose uyu muhungu w'igikondo rero akaba ari ekipe akinamo. Uyu mukinnyi rero ikipe ya Rayon Sport irimo irategura umukino wa gicuti nino ekipe kubera yuko muri weekend nago shampiyona izaba. Ariko ikipe ya Rayon Sport igibona nyine yuko hari byinshi byo gukosora kubera ko ikipe ya APR yabaye nk'ibashyira ku ipano rwose iragenda bashyira ku munzani rapima ibereka yuko hari byinshi bagomba kuba bakosora, hari byinshi bigikeneye gukosorwa mu ikipe ya Rayon Sport. N'umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport rwose muri weekend igomba kuba itera umukino wa gicuti kandi igatera umukino wa gicuti mpuzamahanga kugira ngo yongere yipime irebe ndetse nagihindutse ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzaba ifite umutoza mushyashya rwose ari urimo uratoza uyu mukino agenda akurikirana ibintu byose gatanu kuri kagenzi kako kubera ko uwitwa Hussein Mbalungu uyu nguyu akaba ari umutoza uri mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport. Umutoza wazatuze mu gihugu cy'Ubugande ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko ikipe ya Rayon Sport iri mu gifuza yuko yaza kwitoza. Ubwo rero ibiganiro nibirangira muri kino cyumweru rwose bishobora kuzamona kuri bande tuje kubera ko witwa Aruna Feruzi cyagaragaye yuko urwego rwe ruri hasi. Afahmi ya Latifi byagaragaye yuko nawe byaranze. Ubwo ngubwo rero ikipe ya Sport no mpamvu yafashe umwanzuro wo kuba yazana undi mutoza.
Kapara Sport rero kandi igomba kuba ikomeza imyitozo ku munsi w'ejo mbararekera yuko tuzaba twageze mu Nzove kugira ngo dukurikirane imyitozo y'ino ekipe, turebe uburyo ekipe yiteguye, turebe ese n'iki kijya mbere, tubakuruye amakuru yose y'ekipe ya Sport. Tuzabageza video y'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo, tunabahe amakuru yose ari mwino ekipe rero. Ubwo murararitswe ku munsi w'ejo rwose, nimuzajye kure ibintu byose mu ikipe ya Sport tuzagenda tubikurikirana. Abwo reka duhite tunyerukira mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR nayo irimo makuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe nyuma yuko yisasiye mu cyaba wayo Rayon Sport ibitego bitatu kuri ku busa rwose y'inyagiye yandagaje. Ni ekipe nayo irimo yitegura cyane, ni ekipe nayo yasubukuye imyitozo kugira ngo yitegure umukino ifitanyemo n'ikipe ya Musanze Football Club. Ariko ikipe ya APR nayo irimo iratekereza kuba yakina umukino wa gicuti kubera yuko hano hari amakipe menshi agiye atandukanye. Irimo irategura rero nayo umukino wa gicuti, ariko inkuru nziza yihutirwa umufana w'ikipe APR akeneye mu kwitwa Cheikh Djibril Ouattara yagarutse. Ariko mwababwira ko twari Memel Zaowe aracyafite ikibazo cy'imvune, ariko nawe mu minsi mike azaba yagarutse. Ikipe APR rero rwose tuvuga yuko imeze neza nyuma yo gutsindira mu Kiba Rayon Sport. Sorry muranyihanganira, meze neza, urabona yuko nyine yo nta kibazo ifite, n'ibibazo by'imvune irimo iragenda bivamo. Nimba yagaruye Ouattara nubwo Memel Zaowe wenda ataragaruka, ariko n'ubundi Memel Zaowe urimo urareba ikipe ya APR ukareba uburyo uwitwa Ruboneka John Bosco, ukareba uwitwa Ronald Sekiganda, ukareba uwitwa uyu Dauda. Aba batatu n'ubundi bo hagati urimo urabareba ukavuga ati ubundi Memel Zaowe naza azakandira ninde zicara, ukabona ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva yuko n'ubundi ikipe ya APR nta kibazo ifite kuba n'ubundi Memel Zaowe adahari, twavuga yuko rwose nta cyo ku ikipe ya APR Football Club. Ariko n'ababigirana ikipe ya Al Hilal, ni ekipe yavuye mu gihugu cya Sudan. Izi ni ekipe rero zitegereje yuko CAF yemerera izi ekipe kuba zakinira mu Rwanda, ariko nazo zimwe ziragenda zitegura imikino igiye itandukanye. Ariko ikipe ya Al Hilal ni ekipe izakina amatsinda, ni ekipe iri mu itsinda rimwe n'ikipe nka Mamelodi Sundowns. Iyi murayizi za 2018 yaje mu Rwanda ikina n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni ikigugu muri Afrika, ni ikipe ifite igikombe cya CAF Champions League. Niyo mpamvu ekipe irimo yitegura bikomeye, ndetse n'igenda itegura imikino igiye itandukanye. Iyi ni ekipe irimo iratekereza ko muri weekend yakina n'ikipe ya APR Football Club, kubera yuko ni umukino ino ekipe irimo irasaba ivuga iti biramutse bikunze rwose. Ikipe ya APR twabonye ari ekipe ifite urwego rwiza, niyo twakina tugakinira ku Stade Amahoro, kubera yuko niho imikino yabo bazajya bayakira ya CAF Champions League. Ikipe ya Al Hilal rero iravuga iti biramutse bikunze rwose twakina agakino ka gicuti ibintu bikagenda neza cyane ikipe ya APR Football Club. Ariko bamwe bagiye bavuga yuko ifite umukino igomba kubikinamo n'ikipe ya Gicumbi wa shampiyona, abandi bati bimeze gutya na gutya. Ariko ikipe yo irimo irifuza gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya APR, ndetse n'ikipe ya Emelec nayo ivuga iti tugiye gutangira muri weekend natwe dutangire dushaka imikino ya gicuti kugira ngo dukomeze kugenda tureba yuko ibintu byagenda neza cyane.